Hakakat atri kuno pra arja arpusau na gajingyo jing tip babanya. Kishipai Border Security Force na sector headquarter Jowai kilayok kem ya weu suba Bangladeshi Najan Anjali petrol pump Shillong. Nakajing toket lasyam, bautiu brio de belatip kerteng kemumunna Islam arpaus nam karta na Kashpur Narayagan district ha Bangladesh. Ulak kubur ru bola rong syari India hau nailar arja arpusau hadian gajingya ki kenat snam hari Bangladesh ban 1 watt kam watt jam. Yauteu baril IT no syaki bor politika Kenchen Trace Beat House hadian ka medical test bat kajing toket ke babanya persyayu kadang ya cekman. Hakawai pat kaliang na artli ki jingkenra habak mara South Garo Hills District bat hadauki West Janda Hills District ki bor sipai BSF kila yok ban kurup ki mar khayi bean syari Bangladesh basong dor lailak nyau pusau hajar tingka. Yakine ki mar khayi bean latmu ban penpoi sa Shillong port bat ki Nongkhaïi kila yok ban pet na kita ki jaka. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.